dano lang thoro ko to ba I am na peaceful negotiation na traga discussion ama deliberation ama chudo to no dabida hekta toro pasagum magi attitude ama the bad attitude of the government they have adu ki no aita basi pin da na leba adu masi business in masi tolerate to mongam dre employees may am madu pen da loud madu adu mon lingering to sangdo la isine adu tha koi date 14 da gaida na adu ki mamang da luchin na ma ya basing ji another 1 week ama hendok to na ga lai sing ji mayam sin pen de out of 18% mong da 3% pidak bai base this is not koi justifiable and acceptable at all madu soi oi to pa ya do pot am lai badun maram mo sang da ini adu hojik si doctors mayam then nurses mayam then oja koina oja mayam sing se koina ngai ko angang sing education post de ko dis to giroi si ko madu understanding am ko mayam de koina phara ga tham jo bane adu masig lai situation ji they are quite unrest they are very unsatisfied adu oi badu maram asa ko mai to ji ko ji gen kana kana rak pani adu nahan kra kup na kana madung da makoina laiba ke masis gi makoi in principle di yaning mi mung da kharabu di ui adu is how much time it will be taken to resolve the matter aina kam mutam changa da ga ha tha ani guma ga ha ban chimba adu guma kharadi in barber not in written position in a makona gi wa hum da di leita ba madu da koina kitang hoi koina su just we just looking after the all the employees koi welfare ga koina business in the we cannot koi move very actively adu ngam da ko to adu gumu maya adu gi efficiency ko effective way do ko adu gumu maya su leibani na machi khara ko observe torga observation na leibane ba adu yamna phujada ba yamna unparliamentary ba unnatural loi ba adu makhan gi behavior ama attitude ama government jina expose tor pose machi adu how gi base numit tarikuni to kulum do the mask is really lower ja koi tare okay adu ki matum it was a false indication to the government ne pili baneba but kari ni ni suti logi bai basi it was a great hamper to the government ke working the tawri baneba adu ki indication kind of feel to the chathare matung da madu kham ga maktab da ki tari amma da ki hauri ne adu why this government is very keeping silent adu kari this chief secretary then honorable chief minister haigada or council of ministers haigada hai basing sina what people's representative from when a kari represent the hai base the government how they are running managing the government hai basing acho question ma amala aduna in between like I pay commission gi lae I pay commission ji kamai na fit to do ri khotori hai bin jimba adage about the koi gi mayam vacancy lai ri ko li si mayam sing si all the koi gi employees mayam jo overburden ngakta ni one thabak suri do sing yamal le yamal langa di mako do trim doro na traga madu koi gi justified do no khod na toro ga madu manage ro dana adu gi pochu na taba adu ga saran turamba koi gi the allegation haiga the kari adu mo mayam puthok to bodu it is very sorry set of affairs name adu game no hai to when fawi aduna from the business side we just advise our young employees haija batare adu basing next kogi keno business ora kadwa mayam sing mo future hai basing chi chumna amade yamna social security leina asigi employees teachers the workers in mayam sing se yamna congenial atmosphere amada lai horaga phasana magi governance magi administration magi management ne bafum phan lakna na bagi masak tu ne koina bijaning je aduna not only this akoina fixed medical allowance the koigi business in lady ad high ribu akoina hana chami changa da le mane adu su acho struggle ma dorga lising amma da hengakre adu lising amma na the Marine agent or about patients may have BP not the canal lady, diabetes not the canal lady, Canana, Hogi, Na Tadaba, the mid who select about every physically that medically challenge or ever do act never. Others in to give fixed medical allowance appropriate with Libra. The Quina Hazik Uriba. Quigi present scenario si dokimatic yamna motlab scenario makagni Manipur sida. Sigi amot pa scenario sigi haurapam se koi corruption aduga
transparency leittabasi masi achokba root cause amne oja aduna even ngasai gi thabak lobada kogi yamna niyom chumna MPSC gi through da aduga staff service selection gi through the loba hai MPSC gi matang da sudum aspirant kharana thambirambada dum masi makoi selection thabak fazana lowa matang exam thaba matang da bodum miyoi kharadi almost hana khangraba tawda yadabgi just for name sake se adano ja masagi corruption si ka transparency si ga di leitrabanina dum kari haini khoise angam mangamba magi khara muscle power leiba adigi di money power leiba sine ba manipur da auji hing hauduisi dum moi di mapandaga dum lam leiraga kholaga dum ngambasing aduna until and unless masigi corruption amadi transparency se masi leitriba phokti hairiba mayam se thabak oina onthokpa ngamgani habagi thajaba se yamna watle kaigino habada any department da magi thagi phangiba tolop si mana tawriba thabak tu mi mana lakpa matamda client mana lakpa matamda service to pine bagi tamakta tawbane ba adubo hojikti akhoi any department changba matamda oza table lamada paisa khara next table lamada paisa si tasengna masi tawbam sungthok taba thabak se masai makhoi ju thabak changmada paisa jo adum pigrabani na hanjalakna ba hona bada any department dabu karaida corruption tawdaba karaida transparency label lairige aduna nakalamrom da asi buga charipa topic akhoi DA DR akhoi employees mayam amadi doga pensioner singi pithokpagi matang dabudi bukhatli adumakpu still hojik su sigi pending mayam je thamakanda akhoi economy si chaphatkani hairagadi masi lengak sigi achauba makhoi kai haini khaliba wakaldu yamna aranba masu oigadra haina khali adugi mahota solution thibana haidi matam gi oiba lebak sima semba matamda khigi haidi pabung thambiba tax planning tauba economic planning tauba masida du tengi mahota think tank sing si tanara kanda tauragadi oza lairiba samasya se matam changba su changna at least kharadi minimize taurakadra habagi thajabadi leye ado masi khangde taurakta ba habasi akhoi voters akhoi gi mahut akhoi gi khutta su akhoina matik chaba karigumba yamna sincere oina thabak taurakadaba miyoi kharadi khanbasi mathau tabra haina ju khale sigi matang si oza kari kamaina thambini oza yam chume akhoi transparency accountability sincerity honesty yes in every aspect yeah society khande government khande government da chief secretary amana yes magi thabak tu sangduk na wano meba yes 3 months 6 months sangduk na bagi madu during my period of service ta during matam da I was holding the general secretary and president of the Manipur Secretary Services Association madu gi matam da akuna 3 months phok tu yenga si yenge another 3 months amusu tawre eba tawre sigi reputation ji ya ro haida madu aku strike to web strike to matam da no masidi this has to be withdrawn haida matam du gi akoi gi Rajesh Kumar ga lermi akoi chief secretary masi yaro masi this should not be repeated and haida tawdra madamdra chakhiba aduna law akoi rule of law je masi phana chalai bagi yes adugi por ma thok tai aduna kari gi no hai akoi staff selection commission chemwana hai je hui demand ga men ne ha hapai je kari no haida transparency accountability man of the merit adu masin khallaga lebak si ki thok tawga do bising che machang oi bising jin tawchanu so that akoi gi honor akoi gi respect se bhajan leina na ba service tu ta bhajan deliver tawna na ba na madu gi potu lagnam do to ne akoi na staff selection commission chemna lai je adu where is sumna na contract ta kusabi kare backdoor de ge why this is and that contract lobo tar pisa laite economy phate hera contract lobo tar ga su through sub selection commission tawro dana yes and proper akoi gi phajana recruitment tawduna magi return tawduna khona low paid or jumot or su phajana afaba do khalaga matam khar sei aduga contract de khali bising se
period of bigger than never. Say, oh, muddy manga the contractor live here. Other but regular Dagani. I provision bigger than never. How long and how many years they will be in contract? Say Taramakunu, say Taramakunu Tamale, Matunda, Makoshi, regular time, the same many Mangatan regular service fungi. Other person never to oidre, the Runda Pungre. Asimu Makalgi. Yamna akoigi hazardous oiba administration ama SECY chatne tawribasi aduga amarang da thajage sigi regular ta giba haidi ngasai contractor leiramba employee ma regular ta rakpa matam se sida su dum haidi akoi dum khangi habijabi tawni habase sigi pochu adum leiramgadra haibagi chingna basu dum lei oza hoigi on experience da oza masi tangai phadana ne akoi si tawriba manungda leiriba amot pasingse akoina akoigi ithakta lengakna kari action lawrakani habagi akiba leiragadi adugi akiba sina dum lei betaragadi oja akoise sengdokpaki chance ti akoise sukmang phangaroeba simasuneba aduna aishu nupi moina without fear ai wahang adum hangi without fear I will speak through this channel ko aduna Shigi matang da su dum khangjaningi hojik su khoi pau khara dum phangjabagi ne baina ozada hangjari buwang se masai contractor leiramba si regular ta ba matam da high ba amount khara si nangna khoi da pi ga da bani hai ba si oza masi chatna bi yoina lakpagi kaino ma khaksu lai boza sigi matang se oza kari khamai thamini aduna akoina hairi si akoina aduna ne hoina contract payment lona ben taw lona stop tawena fault with tawena hairi se aduna backdoor dagi entry to salo dai mark su da bana qualify do mayama sub standard oiba ma adagi akogi unqualified oi mayama changin lakpogi pot ama lakpaduna service ki delivery da pura compromise tawre eva adu sin to do no do ne koina through MPSC staff selection commission to rasi na hari jinche haidi to find the best service out of the public utility public service da Poto Lagna with the Octanida. Aduna Madugi contractor Akuina all contract appointees in si Makui how much they are suffering. Say Doctor Amadal Sinkumariku Mapiraka contract Kalibaneva. Adu Makui they are suffering more than 1.5 years, 2 years, Mukutolo Pangama Yauri. Even like that nurses will Tauriba. Adu karino adu policy of the government give moi country adu the country si moi matam khare gi matam khare du lord de lo thokro dana lo thokro regular president khalo na draga makhui gi prospect khare bihum thueva country ni si mari le di mangal le di na tara le di si bihum thui bi ge dabni highway du green rule chin chemo ai dana akoi na phane na haire but they never take the initiative adu lokati adu di what is the provision of the contractual appointments in the government for the department. Yes. Without any provision, without any aspects, without any vision, you have the use and throw give him the way up. Ashiku boyam na unreasonable oiba, unrealistic oiba. Segi applications mayama is the tauribase. Masi this everything has to be rooted out. Masi ko put like a toki kaduni, maduki the mota shemu shao haibugi port never. We are making more sound to the whole government. Okay, I'm no idea. See, Quina Tabadi to Magtaragasu, Siona, Heidi, employee singi, the Pangdaba, the Epitoktaba, pensioner singi Pitoktabasi, Achauba, Masigi, Heidi, ecosystem Amada, Amaga, Magaloima, interrelated Oibanina. Adamag akoigi market sirap pa habasi masai oza chilin su thambirami duni asi yamna tarai lawba yaba posak ama khakna te duna akoigi pabung hoy oza hoina masi isagi as akoigi democracy chat palebak amada aigi hak tan ba aigi phangpham thongpa right tan ba habasi as a citizen amoina tangai phadana ai gi tawam thokpa right ni masi lengakna ta da basu yaroi aduma lebaka khoi gi
पाइबदा याउबिरिबा सिंसिगा डिपार्टमेंट की स्टेक होल्डर सिंसिगा अदम वारी सानरकांदा पॉजिटिव ओइबा रेस्पॉन्सु लाको इसनु हाइबा वाफम से पाबुंग अमदी ओजानी दसु एगी माइकैदगी थमजरी याम नुंगाइजे दुगा लोइसलपदा थमजनिंगबसी अखोइगी मणिपुर की इशू सी फ्रॉम टॉप टू बॉटम नि कोकतगी न खोंग फौबा इशू की इशू ngakतनी हजिकसी मे गी तांग अहुमदगी थोकलैबा 2023 की थोकलैबा कॉन्फ्लिक्ट सी ngasi फौबा कोई सॉल्यूशन पुथोरपा ngamdringai charak asida khogi koki ganaga gi amok masida national highway thinjanbagi port yauraktabagi adigi tongan bathoiba unwanted seri singzige na yada sinagre duga justice pangdabagi aduk matik yangre adubu lan tawgera conflict laigera miyoi bhabasi khoisi khunai asida lairagadi chadaba yade hingdaba yade lairik tamdaba yade narak pada layengdaba yade dharma karma chataba yade मसी खुनाई की चनरो नम खक्तदुमक यावरमबनिना मसी अखोई अटेंड तौब मथौ ताई हारिबा मयामसी अखोई खरसादनी लोइनमक लाकदोरिबसे अदुना हारिबा खरसा सिंगसी अखोगी मसी अखोगी पेंशनर सिंगी डीआर ड्यू लेबा अदुगा एम्प्लॉय सिंगी पिफम थोकपा अखोगी डीएसी तंगाई फदना मसी उपाय लेरक्तदना चंगसलइबा सिगुमलबा खोंजंगसी लेंगाकनसु मसी ताबिबम थोई अदुगा मसी खनरिबा मयामसिदा अखोगी रूल्स ऑफ लॉ चत्तबा अदुगा गुड गवर्नेंस अमा लेत्रे अदुगा मणिपुर सिदा हौबदगिना लोइबो सिस्टम सिदे पूरा फेलियर एवरीथिंग लोइमा पूरा रोटन ओइरे फेल ओइरे अदुगा डिपार्टमेंट खुदिंगमक अखोई फ्रॉम टॉप टू बॉटम मरु फुकना फुक्तलकांदा मकोक्तगी हौबगी तंगाई फदबगी मतम से अखोई यौसलाबनी अदुना कराइदा ताई हरकांदा एवरीथिंग अखोगी लेरिबा प्रॉब्लम खुदिंगमकी सॉल्यूशन दी अखोइना थागतख्रिबा चही मंगागी अखोइना रिप्रेजेंटेटिव नि हाइना थागतलैबा मखोइना मियामना थागतलिबा अखोगी मयामसी मखोइना एक ओइना ओंथोकपिरकांदा मियामगी अनिंगबा पाम्बसी करमबना लेजिटिमेट ओइबा ओइदबा हाबसी थबक ओइना ओंथोकबा याबा यादबा हाबसी मखोइना थबक ओइना ओंथोकपिगदबनी अदुबकपु अखोइना मसिदा मतिक चादबा सिंसियर ओइदबा ट्रांसपेरेंट ओइदबा अकाउंटेबिलिटी मसागी लेतबा ऑनेस्टी ओइदबा मसागी लेबाकपु नुंसीदबा मियामबु नुंसीदबा जस्ट आई एमएलए नी एमएलए ओबेदगी तोगसु आईदी चही पुंसी चुप्पा आईदी लेंदब तोलोक अमखक लाकनी हाइबगी वाखलोंदुदा मियांगी थबक तौगे हाइना थोलकपा अदुगुम मियोइदुदा खोइना बोट पीरगदी ngasi थेंगनरिबा समस्या से सिदगी हेना चही तरागे मतुंगदा अखोइगी मणिपुर से करी ओइरकदगे हाइबसे आई थिंक मियामना दुम खंगमगनी मसी करी हाइनी सी खक्ता नते डिलिमिटेशन तौरपदा खोइ हजिक फंगिबा 60-40 सीट सिजु फंग ओइ अदुगी मतमददी करीनो खोइना तौगदोइसे अदुना सिगुम्बा यामना मरु ओइबा अखोइना पुगचबा टॉपिक तसु अदुमक मयामनसु कराइदा करी सोइरी खोली हाबसी येंकांदा खोइ पुन्ना चटमिनाबा डिपार्टमेंट अमदा थोइबा इशूसी ngसागी खोइगे ओपोजिशन नसु मसी तंगाई फदना मखोइगी सु रेस्पोंसिबिलिटी नि मसी दसु मियेंग चंगबम थोइ लेंगाक द गुड गवर्नेंस अमा पोरकपा हाबसी रेस्पोंसिबिलिटी मसी अचौबा रेस्पोंसिबिलिटी सी ओपोजिशन पार्टी की अचौबा रोल अमा खक लई हाबसी जी ओपोजिशन पार्टी ना तंगाई फदना काउबिदबा मथौ ताई अदुगा यामना पंजनिंगबा वाफम अमना अखोइगी ओजा खेमसानगी अनौबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाकपा मतमदा लंबी थोंग फजना सेमे हाबसी ओजा होई ngasi अखोइ कोनुंग ममांगे स्वाइसि लाकपिदा खंगनी पोट होल्स एवरीवेयर इज पोट होल्स अदुदगी मतमदा फंक्शन अमदा ओजा खेमसाना कना करमबनो कॉन्ट्रैक्टर सिंगदो स्टेज ता काखलो था कयादा लोइसनगदरिनो हाइगिबनी अदो थबक सुरे क्वालिटी मेंटेन तौदे पीडब्ल्यूडी की चीफ इंजीनियर मसामंगना एनी कॉन्ट्रैक्टर सिंगना अरान बतौरमदा मसा इन्वॉल्व तौरगा थिगतकनी हाइबदु ngasi कोनु ममांगी सिदा लैबा लंबी सिंगसिदा पोट होल्स लैबा सिंगसे मरी लेनबा डिपार्टमेंट ने यंगबियु चीफ इंजीनियर ना लागा यंगबियु इवन आई इसामक नावरिया पाखंग लाकबा खोगी कॉन्स्टिट्यूएंसी दगिनी खोगी मयाई लंबीदा लैरिबा खोगी लंबी से यंगबियु अदुना लैरिबा प्रॉब्लम से दुकिमतिक यामग्रे अदुना everything Canada tai hai kan hui ngawr kan da hui bu thi hai dana labor problem sing sigidi
responsibility di lengak pai bada yawi representative singchina ubam thokpanina miyam gi taina phamdi masi adumak masi waro wiya de aduna leiriba issue singsi ngasai thambira medo any ngasai gi khoigi babung su thambiba tax planning tax character hare deficit oire al sire pura loire hare di adu yaba natabanina akhoi ngasai tax planning kana karam ba think tank sizinaraga tanar kanda tawudage daga economic planning kamain tawudage ka habasi masi akoi khanminara kanda matik chaba mi lebak kidamangta khara khajikta oju ka thok pangam gadaba mi je akoi amukta di in case la kadoriba 2027 gi election sina karigumba tangai asengna ma pangthokpa taragadi akoi Manipur se kitang chumna thabak tawrakpa ngamgadaba adugumba representative akoi khanminasi chahi mangagi voting right se akoi lising manga tarada yonthok oisi yonthok kadore bang makoi na pirei be paisa se moigi pocket tai pirak panate akoi gi tax ne moi na pirei do akoi aduduna masida makoi gi paisa akoi na lawrabani aidana guilty phawi gano akoi na leiri be everything gi tax to makoi dagi akoi na return back tawbane aduna whatever paisa lawragasu Kwaidagi matik chaba miyam gi dabakta thabak tawrakadaba achumba khara tawrakadaba akhoi adugumba representative khaminasi haiba warol se thamjaba loinana abung hoina changsin biriba thabaksu mai pakpa oidana jisu phangpham thokpa paisa si matam chana phangdabagi issue su oja khoi adumak yam toina taje sigi matang si masu dum leire aduga hairi basida khoi gi pabung nga sai panbi gi bada leiriba mayam si कर्मचारी सिंह चलाइगदबसी कर्मचारी वालिबसिंगसी मथम चाना रिक्रूटमेंट तौदबसी मसु अचौबा कोसमसु ओजासिनसु तुम ओइगदोरिबनेबा अदुगा अमुक मसागी प्रमोशन काजगदबदुसु मागी याना हाबिजाबी सिदी दुम स्टेट सिदा मागी मसल पावर मनी पावर से सिजिनरकांदा ट्रांसपेरेंसी मा अमत्ता लैत्रे हाबसिमा मसिदी इट्स एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द मणिपुर सी दुम तौदना लैरबने अदुमकना प्रमोशन काजगदबदो अदुमक री एंगेज तौरगा थंबसिसु सिनसु सुम मयामसे अदुम सिगी हाबी जाबीजे अदुम तौरगा लैरि कैगिदी पाबुं होइना फनेयाम द डिमांड अमा तौरगासु अखोइना अचुंबा मिहुतसे until and unless थबक चुमना तौरकदबा मियोइसे खेक खंद्रिबौती अदुमक मसिगी समस्या सिदी थेंगनगद्रा हाबगी मिपाइबसे दुमक ले aduna hojik lairiba issue mayam sigi marakta ojagi su jana su khoi gi Manipur state pensioner union gi general secretary ma oina pensioner singna dr phangdaba amadi pensioner singna masagi pension matam jana phangdaba singba mayam sigi issue singchina su masagi aduni khoi gi market ki economy sigi di hariba tolop chari ba amadi pensioner singchina backbone oiri habsi hamna su thamjagre oja chiphen su thamjagre sigi matang da oja gi moti kari kamaina thambini oja yamna nungaji akogi North East Window TV na ngasigi yamna special oiba interaction ama program simbire project gumetek from on behalf of the Manipur State Pensioners Union so much thankful to the organizing hosting this program akoi na kenusi pension gi potchi pension si every 10 years adum revise to woni in with the implementation of every pay commission. As my labor pochida, pensioners in Sigi employee, all employees of today's are to be the pensioners of tomorrow. I give more pensioners in the Adu Hojiti, we have the NPS, National Pension System like the UPS and the Unified Pension System lakre. Asigumo lak was in every pensioners they are in doldrum mukoshi ko delema amada natra nightmare amada mangla na phim da tarabani haurabane ba adu masig awaba sida akoina ngasigi employees sina hauribi hoksida koi gi pensioners su we cannot keep silent ko tumina lewe salakta ba adu pension matam chana birak tabagi pot ada about their necessary the employees in the their allowance higher there is relief in higher high reports that out of 18% the 3% piri bane yes some na rupa lising amaga chani pan biwa pot to the rupa
chahumda na ya raina hang bataraga di Yes. kana pochi pidori yondori laidori ba adu question ama lak posida employees mayam sing asina loina penada dana nan tang dara mari de thopu order ne nan adu image of akogi strike pen manung sida dano lang thoro ko to ba I am na peaceful negotiation natraga discussion ama deliberation ama chudo to no dabida hekta toro posagum bagi attitude ama the bad attitude of the government they have adu ki no aita basi pen da basi na leba adu masi business in masi tolerate to bongam dre employees may am madu pen da laud madu adu mon lingering to sangdora isine adu tha koi date 14 da gaida na adu ki mamang da luchin na maya basingji another 1 week ama hendok to na ga lai singji mayam sina pen de out of 18% mung da 3% pidak bai base this is not akoi justifiable and acceptable at all madu soi oi to pa ya do pot am lai badun maram oi sangdara ini adu hojik si doctors mayam then nurses mayam then oja akoina oja mayam sing si akoina ngai ko angang sing education post de ko dis to giroi si ko madu understanding am ko mayam de ko phara ga tham jo bane adu masig lai situation ji di they are quite unrest they are very very unsatisfied adu oi badun maram as ko kamai to ji ko ji gen kana kana rak pani adu nahan kara kupna khanare khanar madungda makoina laiba ke masisgi makoi in principle di yaning mi mung da kharabu di ui adu is how much time it will be taken to resolve the matter aina kam mutam changa da ha tha ani guma ga haiban chimba adu guma kharadi in barber not in written position in a makona bagi wahum da di leitaba madu da koina kitang hoi koina su just we just looking after the all the employees koi welfare ga koina business in the we cannot akogi move very actively adu ngam da ko to adu gum maya adu gi efficiency akoi effective way do ko adu gum maya su leibanina machi khara ko observe torga observation na leibane ba adu yamna phajada ba yamna unparliamentary ba unnatural loiba adu makhan gi behavior ama attitude ama government jina expose tor pose machi adu how gi base numit tarik kuni tu kulum do mask jo lip lawri ja koi tare Okay. adu ki matum it was a false indication to the government government pili baneba but kari ni nini suti logi bhai basi it was a great hamper to the government ke working the tawri baneba adu ki indication kind of feel to the chathare matung da madu khang ma maktab da ki tari amma da ki hawri ne adu why this government is very very keeping silent adu kari this chief secretary then honorable chief minister haigada or council ministers haigada hai basing sina what people's representative from when a kari represent the hai basing Yes. the government how they are running managing the government hai basing acho question ma amala aduna in between like I pay commission gi la I pay commission ji kamai na fit to do ri khotori hai bin jingba adage about the akogi mayama vacancy lai ri ko li si mayam sing si all the akogi employees mayam jo overburden ngakta ni wana thabak suri do sing yamal le yamal langa di mako do trim toro na traga madu akogi justified do no khona toro ga madu manage toro dana adu gi pochu na taba adu ga saran turamba akogi kari the allegation haiga the kari adu mo mayam puthok to bodu it is very sorry set of affairs name adu game no haita when fawi aduna from the business side we just advise our young employees haija batare adu basing next akogi kano business ora kadwa mayam sing mo future high basing chi chumna amade yamna social security leina asigi employees teachers the workers in mayam sing se yamna congenial atmosphere amada lai horaga phajana magi governance magi administration magi management ne bafum khana lagna bagi masak tu ne ko bijaning je aduna not only this akoina fixed medical allowance the akoigi business in lady ad high ribu akoina hana chami changa da le mane adu so acho struggle ma dorga lising am da hengakre adu lising am na Jadi maruin agent or about patients may am the BP na the kana lady diabetes na the kana lady kana na akogi na tada ba the mid usalakta ba every physically that medically
challenge oira adu ngakta ne ba adu sin du gi fixed medical allowance appropriate oi bra lising am tha ma da pi bai bisi chum bra ai ba question jo chum lai aduna high level gi all factors all allowances of masi singchi matam gi heng kada ba yamna nominal oina kada po singchi 18% gi die ha basi edo overnight edo la ki bana te akoi gi 2023 gi matam 45% of akoi gi DRG P bane ba in July adu ga hoji under ki July da after 3 years da after 3 years akoi di 45 day lai chine adu Senate government 46 2023 gi July da lai ro ne adu di 3 years akoi lagging behind ne yes tung da akoi handara ga chali ji adu masi mo yam intolerable khang mo ngam bagi yam incapacitated to ba ubo tham ngam da du polu masha ama na awa ma khoi gi pensioners mayam da employees mayam da piri aduna maram oida acho ma khola ma thorop ne ma khon thorop si this government doesn't hear it madu tabi de ta da maram oraga I we will observe for tomorrow we will have the very good meeting together and through mass media haiga the press meet tawraga akoi lautokani about the continuation of the strike the employees and pensioners the workers everybody go adu chathar bogi film to lakana he pung amma natraga ani amma da ani bog nungda meeting gi tawraga man lorkani adu asmaina yamna masak thiba mong da do makhal gi result adagi phenomenon je thokta na ba si government lairabadi government sim thokpane adu ma adu high university da yamna sectorian oina yamna akoi partiality laina khara amana phangani see about this IAS IFS makoi me am enjoy like anything adu khara dana period roi high university same pocket same free khau si da same executive da ki piri bane very true aduna asigmo manadaba pot si adu made laurok po chaurok po dun maram warga khoi si khamang makta dana we have no other means yes to fight to struggle adu by later dana she's what is actually like bane thank you very much adu hamdune aduna tungi laiba akoi employees mayam singche makoi gi life se am phasna smoothly and peacefully run dawna na ba stage phasna manage dawna na ba gi madu gi ability capability madu gi wisdom do sina biraga sakai chala podo from the personal side ko pamde ba adugi education ama adugi result ama pina na bagi na ko na kana appeal do jodi ji okay tamno ajeja thank you very much amarik chumba warol thambiri makha chatha jaboi nei oja chinglen da lak chege